uramubwira amagambo wiyumvamo wenyine ayo ushaka. Nuhitamo kumwambika ucecetse ibyo birakureba, nuririmba ni amahoro. Uramubwira amagambo uhitamo wenyine. ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dutekereza. Si umuntu wibeshe yivuze biraba, ntacyo yavuze ngo gihere. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakugwayo nawe kwambike meze nawe. Kwambitse urupeta rw'urukundo nagukunze, nzagukunda, nzakubaha, nzakubahisha, nzagukundira umuryango, Imana izabimfashe.
muhagarare kugira ngo tuje guhana gahunda neza. Haleluya. Haleluya. Icyo dusaba abantu hano mu nzira bafite za kamera zabo n'abana bakomeza guca muri izi nzira, mutange inzira neza. Reka twongere kandi dusubizemo akaririmbo kagufi cyane kugira ngo cyo kwakiramwe abageni bacu. Nimubona barinjiye bageze hariya ku marembo, muraza guhagarara, dushiriremo akaririmbo kagufi cyane. Haleluya, haleluya. Simwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho. 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 Simwe n'iryo mwambaro wawe ariko reka mbanze mbiyegereze naje. Turabiyegereje abagize izi famiye zibiri, umuhungu n'umukobwa, ngo mwegere mu nzu y'Imana, Imana ibahe umugisha. Twiyegereje kandi abashitsi baduteranije, umukwe n'umugeni n'ababyeyi babo bagendanye kuri uno munsi,
ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru iduhane imigisha twese. Amina. Ntituri butinde cyane kuko amasaha bari baduhaye hano mu ishengero arenzeho isaha hafi n'igice. Yari kuba isa 7, ubu ni saa 8, hafi saa 9. Rero ibyo mubona bitagezweho cyangwa twatinze si impamvu zacu, uko mwashatse kugera ku yanyu minota yose natwe turayigeraho. Nibyo tituzo dushamura hamwe iriya ngo turambaguze ndushika mu ikanisa ngo dushamure abashumba. Uko siko kuri, niko kuri. Bazaba duhenda iriya bakadukubiranya bakarambura. Urebe kuva mu gitondo twashikana ngo muratinze isaha 1 kandi iyo saha n'igice niyo murengejeho mukereje. Amakosa na yacu. Amen. Rero turabyegereje n'abandi mwese Imana yagiriye neza mukaba mugeze hano kuri uno munsi muri ano masaha. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Twari tubitegereje cyane, tunabyishimiye n'amatsiko menshi n'ibyishimo byinshi ko tugera kuri uno munsi. None kugezwaho si ubushake bwacu, ni ubushake bw'Imana. Nari kubaza ngo se mwarumvikanye cyangwa ndimwumvikanye, ariko imanza zose nazibayemo nzi ko bumvikanye, kandi abari ko babumvikanisha naje nari ndimo. None gico singisubiramo icyo cyararangiye, ndabizi ko byagenze neza. Amen. Icyo ntiyagira ucibaza, mugikure mu bitekerezo. Tugiye gusoma ubuhanuzi bwa Malaki. Ubuhanuzi bwa Malaki ibice 2 umurongo wa 15. Malaki ibice 2 umurongo wa 15. Mbese ntiyaremye umwe, naho yari ifite umwuka usagutse? Icyatumye irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Amen. Ko mutikirije? Amen. Nako kajambo ndangirijeho se katumye mutikiriza ngo mwirinde hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Niko kuri nizo mpanuro. Amen. Igitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo wa 21. Ndasomaho nkaharehare bukeya nimara turangize tuje gukora ibindi. Itangiriro 2:21. Nuko Uhoraho Imana isinziriza umuntu, agira ibitotsi byinshi, amuvanamo rumwe mu mbavu ze, arangije asubiranya umubiri. 22. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo aruremamwo umugore, amushira umugabo. 23. Umugabo aravuga ati noneho dore uwo duhwanye, n'igufwa ryanje n'amaraso yanje, uyu mwise umugore kuko avanywe mu mugabo. Amen. Ya ni Bibiliya ijambo ry'Imana nasomye. Tumumvishe ko byatandukanye n'icyo tumenyereye. Rero tugeze muri uyu mwanya, ubukwe bwiza bwubashwe n'Imana n'abantu bugira ibice 4. Turabizi, turabimenyereye, tugize n'iminsi tubivuga. Igice cya mbere cyangwa ingingo ya mbere nuko hashingirwa umuhungu n'umukobwa. Hashingirwa umuhungu n'umukobwa, si umuhungu n'umuhungu, si umukobwa n'umukobwa. Ubukwe bwubashwe n'Imana n'abantu ni ugushingirana umuhungu n'umukobwa. Igice cya kabiri ni ugushingiranwa bakabimenyesha umuryango.
imiryango yombi ikabimenya, abahungu babimenyesheje, umukobwa yamenyesheje iwabo, bakababwira ngo nakunze, uwundi nawe ngo nakunzwe, nimubona abana kabaje muzobiyegereze mukingure. Icyo ni igice cya kabiri, kubimenyesha umuryango. Igikurikiyeho ni ukumenyesha leta, bakaja kwiyandikisha ikabandika mu bagabo b'igihugu kuko bubakanye. Amen. Igice gikurikiyeho ni ukubimenyesha itorero, rikabasezeranya hano imbere y'abantu n'imbere y'Imana, bakarahira imbere y'Imana kuko babanye ubutazotandukana ukundi. Nibyo bice bigize ubukwe bwiza bwubashwe n'Imana n'abantu. Reka tubahe impanuro bukeya. Maraki yavuze hano ngo ese nubwo Imana ngo yari ifite umwuka usagutse wo kurema abantu benshi, ariko ngo yaremye umuntu umwe gusa. Amina. Nubwo yari ifite umwuka usagutse wovamwe abantu benshi, ariko yaremye umugabo umwe gusa. Kandi ngo icyatumye ibikora gutya imurema, ngo nuko yari yiteze muri we, yari itegereje ngo urubyaro rwubaha Imana. Icyo Imana idutezemo cyane mu nyumva, mwebwe mugume mu ndebe, kandi twaraganiriye nabo bihagije, ibyinshi barabizi, twarabivuganye nabyo. Icyatumye Imana ibikora gutyo, Imana mu kurema umuntu yararemye, ihuza igitaka, irabumba, ikoresha intoki zayo, ishiraho ngo umuntu aba ari ikintu kiryamyaho gusa kitishaganya, ngo ihumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu aba ubugingo buzima. Niyo haha umwanditsi yabajije ngo ese nubwo yari ifite umwuka usagutse wovamo benshi, ariko ntiyashatse kurema benshi, yamuremye ari umwe, imuhumekeramo wa mwuka, arabyuka umugabo aba muzima. Icyatumye ibikora ngo ni uko yari mutezemo urubyaro rwubaha Imana. Ngo aje kurangiza ku karongo twarangirijeho, aravuga ngo nuko rero mwirinde mwese uko mungana, hatazogira uhemuka agacumura, agatandukana, akavanya uw'Imana yagize gute, yateranyije ariko cyane ikibatezemo. Kandi umugore wo mu busore bwawe ngo wirinde utazamuhemukira. Amen. Ejo bundi hari ibitabo ibinyamakuru nariko nsoma, kirambwira ngo mu gihugu kimwe duhanye imbibi hano, ngo baraharuye umwaka wose basanga ngo bahakozwe divorce 4,400 hejuru, ndibuka 4,000 mu mwaka umwe, divorce 4,000 hejuru, harandi magana menshi sinibuka neza. Ngo mare ndibaza, ese abantu bari mu gushingiranwa batabishaka, bazaba bafata ku ngufu? None mu mwaka umwe ibyo bihumbi byose biba byagenze gute? Niyo mpamvu abasore narabaganirije cyane, ndababwira ngo mbere yo gufata icyemezo na gahunda yo kubaka ngo ushingirwe, uza wicara utekereze kabiri. Abasigaye batarabikora mu nyumvireho, turi kumwe? Mwumve neza, mbere yo gufata icyemezo ngo uje gushimana ubizane, icara hasi utekereze, ugiye kwinjira mu ishuri ry'ubuzima bwose, mu ishuri ry'ubuzima bwose. Tekereza neza ngo ese umuntu nzoshaka tuzoshimana tukabana nawe ubuzima bwose ni umuntu umeze gute? Nzibanda kuki kumushima? Nzibanda kuki kumutoranya? Nzibanda kuki kuvuga ngo nje kubimenyesha abandi nababwiye ngo uyu nakunze? Umuhungu uzutekereza uhindukiza ibitekerezo inshuro nyinshi. Umukobwa ngiye kuzana ni umukobwa umeze gute? Umukobwa utekereze ngo ese uyu muhungu ni umuhungu umeze gute tugiye kubana ubuzima bwose? Numara gufata icyemezo nicyo gihe uzoza hano kurahira imbere y'itorero n'aba bantu bose. Kandi nimushika mu nzu muza muvugana ngo icyo twarahiriye kuracibuka. Nihagira gakoma
icyo twarahiriye kuracibuka, wirinde utazahwimukira umugore wo mu busore bwawe. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu ngo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata iminsi yose, ubuzima bwose. Icyo uzokora muri ubwo buzima bwose, umuntu wese azoba yarwana ashishikarira kugira ngo ahingukane azane icyo nezeza mugenzi we. Karumvikanye? Ndagasubiramo kuko niko kagoye. Ishuri winjiyemo niryo gukora ibyo ukora byose wayugira ngo unezeze mugenzi wawe, mutaje kugira icyo mupfa. Unezeze umugore, umugore anezeze umugabo mu byo mukora byose. Nicyo gituma urugo ruzokomera, ruzarukomezwa n'ubwenge n'ibitekerezo bizima gusa, tabindi. Si ubutunzi, si umutungo, si ibi, n'ubwenge buza bwubaka urugo nyarugo rugatungana. Amen. Haleluya. Nimushaka munihorere ndaguma mvuge. Abo amayimbwira nabo. Ibo ndabizi ko turi kumwe. Nabandi guceceka kwanyu ntacyo bimbwira. Turi kumwe. Imana ibaheze umugisha. No kuwakira byagoye. Rero Bibiliya yavuze ngo nicyo gituma umuntu ngo azosiga se na nyina akava iwabo undi akava iwabo mu kubaka foye yanyu, kandi ngo mukazobana akaramata iminsi n'imyaka yose muzobana ku isi. Amina. Haleluya. Uruhare rw'umugore cyangwa rw'umugabo mu rugo rwe. Bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Icyo nicyo usabwa, ni ugukunda umugore wawe nkuko Yesu yakunze itorero. Ariko icyo kintu abantu turi mu kugica hejuru, ariko kiragoye. Muzi ukuntu yakunze itorero, akava mu ijuru ku Mana akamanuka hano, imyaka yahagize inkoni yakubiswe, yagira ngo agire gute ngo abone itorero. Ni ukuvuga ngo bene urwo rukundo nirwo uzokunda uwo mukobwa. Bene urwo rukundo Yesu yakunze abari mu isi, itorero rye, nirwo uzomukunda rutavanze, urukundo nyarwo. Amen. Haleluya. Uwo ni umugabo. Umugore nawe, uruhare rw'umugore mu rugo kandi iminsi yose, imyaka yose. Bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu. Kuganduka no kwicisha bugufi no kumvira no kubaha. Bagore mwubahe uko uza wubaha Kristo, uko uza wubaha Yesu, ariko wubaha umugabo kugira ngo umugabo nawe abone uko agukunda. Nawe kugira ngo bakubahe nuko ugira gute, ubanza gukora inshingano zawe ukamukunda nawe akakubaha. Turumvikanye? Nuko. Haleluya. Haleluya. Munyumve cyane. Kubaka urugo ntibyoroshe. Icyo muzohuriraho mwese mwembi nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Nimumara kubihuza, igisigaye gikuru mwihanganirane. Mwihanganirane, umuntu wese amenye intege nke za mugenzi we. Nibyo. Muzi kiri mu gutuma abantu baterana amakofi. Muzi ko hari abantu baturanye mu nzu kandi baratandukanye kera, gusa bakanga kubisakuza ngo abana babimenye n'umuryango, ariko baratandukanye batakibana. Umwe azayinjira acecetse, undi acecetse, umwe akinjira aha, undi akinjira aha, ariko hanze tuzi ko babana. Icyabuze niki? Nukubaha, n'urukundo, n'ubwenge buke. Ariko ufite ubwenge nyabwenge buva ku Mana bumurikiwe, womenya kwirinda muri ibyo byose. Womenya kwihanganira mugenzi wawe intege nkeze. Kandi abantu baturanye uzi ukora ibishoboka umenye intege nke z'umugabo, umugabo amenye intege nke z'umugore. Nimumara kubitahura neza muzihanganirana. Nubona yaje ameze kwa kundi azaza uvuge ngo izi ni intege nkeze ndazizi, reka nitware gutyo. Nimba ari uguceceka ceceka, nimba ari ukumuhunga muhunge,
mu gitondo mubyusa umubwira ati mugabo mwisa, ariko ejo ni nkaho zari zabaye nyinshi. Wari wiriwe umucacure amaze urebe ngo urugo rurarema. Umugore naza ntiwuzi iyo yiriwe iriye epfo muri ariya masoko habaye ibintu byinshi, atahane stress n'utundi yamaza yashebye. Nushika kuko uzi intege nkeze, uzi intege nkeze kuko wazize urabizimenye, uvuga ataha no kwitonda. Umuha kayira nushaka umubikire n'isaka mushire hariya. Mu gitondo mubaze tewe atari ko gejo wahingutse bitameze neza. Byari byagenze gutazokubwira amakuru yose. Numara urugo rugire gute rwubakwa. Urugo rwubakwa niki? N'ubwenge. Si ifaranga n'ubwenge. Wogira ifaranga utabifite ubwenge ugasenya. Bagabo uko siko kuri. Twubakiwe n'ifaranga se. Kwanza batazifite rimwe na rimwe usanga ari bubatse neza. Badafite n'utundi bapfa. Yatahana isogo n'ifumba ry'ibituryi. Munzu bagapfukama bagashima Imana. Ubundi iyo yahingeye yamanukana ibindi iriya izambuto yashitsa munzu bagashima Imana. Bamara bakaryama bagasinzira. Imana igakora ibisigaye. Ubwenge nibwo buza bwubake urugo. Amina. Reka dusome abageni bacu bave hasi. Yes. Kadusaba abageni bacu bave hasi batambuke hano. Abavyeyi babo mu mashorere buke mu bageza aha. Buke hani wacu hari ubudaharirana burebure. Murebe ko baburenga. Yes. Yes. Babariro musinogera. Abarisho sarira kwambi. Ko murababona neza cyangwa bigire ngaha nabo sinkabarebare cyane, reka bigira hano ho mubabone neza. Reka dusabe ngoga amupfukure tuje gukora ibindi duhaye tumubona twese mu maso. Mupfukure gahoro gahoro kabakingirije aka kantu ngo kabakingirije kamera ntiyayibabona. Mugashire hano mbega ukuntu mwahisemo neza muyemeza gushinga urugo burya dukundwa n'Uwiteka nicyo cyahindukize muri Edeni Uwiteka avuga ati bikore neza rero mupfukure gahoro gahoro. Abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabire. Arakoze cyane. Wasanze ari we? Wasanze ari wa wundi? yego niwe. Temwibuka umugabo umwe wagiye umunsi wo gutaha bakamuheza utari we. Raheli na Leya. Ngiye kubabaza ibibazo. Muransubiza ngo yego cyangwa oya. Muje kunsubiza ngo yego
cangwe oya. Reka tubanzirize kuri Ngoga Delice. Ngoga, niwe wakunze Nyagiciro Florence utabihatiwe n'umuryango n'abanyokorome n'inshuti, ni wewe byavuyemo wenyine? Yego, nje. Mwabyumvise? Ego niwe. Ikibazo cya kabiri, mu gihe byohinduka mumaze kugera imuhira bigahinduka ugasanga uko yakwiyerekaga uko mwaganiraga gahunda zahindutse, wazuvuga agaca mu kirere agashibuka, uzobyihanganira? Yego. Ego wazobyihanganira. Hagati y'ibyo byose n'ibindi tutavuze, urabona ari iki kizobatandukanye? Urupfu. Urupfu rwagicanye. Amashi menshi cyane. Reka tuje kubaza Nyagiciro. Reka tubaze Nyagiciro. Nyagiciro, ni wewe wihitiyemo Ngoga, nta miryango iguhase n'abanyokorome n'abanyogosenge? Ni wewe wabyihitiyemo wenyine avuga ngo uzoshakana na Ngoga mwubakana? Yego. Yego, abivuze neza cyane. Mu gihe mumaze gushika ugasanga ibintu yasura yakwerekaga siyo, hari indi yari yaraguhishe akaza kuyihishura mwageze mwanya, uzobyihanganira? Yego, nzabyihanganira. Azobyihanganira. Igikurikiyeho cya nyuma, none muri ibyo byose n'ibindi tutavuze, niki kizobatandukanye? Mwumvise? Urupfu. Nta kindi kiza gitandukanya abantu, nyine n'urupfu rugira nabi. Reka rero tubasabe muje kurahira. Twarabisezeranye nabo, ibyo nkora nuko twabyumvikanye nabo kandi bakabinsaba. Barabinsabye, nico gituma ngiye kubakorera iyo service naje. Ndasoma hanyuma usubiremo uko mvuga. Jewe Ngoga Delice, Jewe Ngoga Delice, nemeye imbere y'Imana n'imbere y'itorero nemeye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko Nyagiciro Florence ambereye umugore w'isezerano. ko Nyagiciro Florence ambereye umugore w'isezerano. Nta kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Nta kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Arakoze cyane, amashi menshi. Reka tubaze Nyagiciro nawe. Nyagiciro nawe urasubiramo uko mvuga. Jewe Nyagiciro Florence, Jewe Nyagiciro Florence, nemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero nemeye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko Ngoga Delice ambereye umugabo w'isezerano. ko Ngoga Delice ambereye umugabo w'isezerano. Nta kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse kujana itorero. Nta kizadutandukanya keretse ari urupfu cyangwa Yesu aje gutwara itorero rye. Murakoze cyane. Reka tubasabe kandi katubasabe bambikana impeta. Yego, nicyo gihe isate tugezemo cyo kwambikana impeta. Reka dusabe Pasiteri Elisha atambuke hano aje gusengera izi mpeta, hanyuma bazobone kuzambika. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, duhagaze hano duhaye dusezeranya abana bacu bakundanye kuzabana. Iri ni ipeta bagiye kwambikana, yaremwe n'umuntu, yaciye henshi, turayivumuye, tuyihaye umugisha ihumanuke, ihinduke nziza, umugisha w'Imana uyibeho, kandi bayambikane ari ikimenyetso s'isezerano ryabo yo kuzobana ubutazoreka. Kandi uku iyi peti idafite aho ihurira n'urukundo rwabo, ntiyagira uzorutandukanya, ntabona aho ruhurira, ruzorambe, ruzokomere, bazubake, ubaha ubwenge,
kandi ubaheze ibyiza, ubaheze kubyara no kororoka, ubahe gutunga no gutunganirwa, ubagirire neza dusabye twizeye kuko ubikoze ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Katubasabe rero bazambikane, bambikane impeta. Uramubwira amagambo wiyumvamo wenyine ayo ushaka. Nuhitamo kumwambika ucecetse, ibyo birakureba. Nuririmba ni amahoro. Uramubwira amagambo uhitamo wenyine. ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dutekereza. Si umuntu wibeshe, yivuze biraba, ntacyo yavuze ngo gihere. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakugwayo n'Imana ndahinduka. Nawe akwambike umeze nawe. Kwambitse uru rupeta rw'urukundo nagukunze, nzagukunda, nzakubaha, nzakubahisha, nzagukundira umuryango, Imana izabimfashemo. Imana ya Israheli izobibafashemo. Imana, reka tubasabe mufatane mu biganza, murambure ibiganza mubifatane mu buryo byombi. Mushire hejuru mufate gutya. Mufatane ukuboko kumwe. Kubw'imbaraga n'ubushobozi nahawe n'Imana n'itorero tuyoboye cyangwa dushumbye, ndabahamiriza imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko uyu munsi ngoga abaye umugabo wa nyagiciro kuzageza iteka ryose. Icyo Imana yateranije umwana w'umuntu ndakagitandukanye. Reka tuje kubaha certifica, hanyuma doctrine ziratandukanye, ntacyo nataye. Reka tubaheze certifica yabo y'umutsindo, kubera ko barinze ubusore bwabo bakereka ababyeyi n'itorero ibirori byiza, none itorero ryabageneye kubaheza certifica. Niyo yonyine Mana yo Reka usabe mutambukane akantu mwateguye, hanyuma abapasiteri mutambuke hano muje kubahezagira. Tambukane iyo tapi, mutambuke muze kose. yo kwizerwa, niyo yonyine Fukame mwerekana. Mana
tuje gusenga tusabe pasiteri hano adusengera Imana, hanyuma mwese mubatunze ibiganza. dusenga Imana. Mwami Imana, uhoraho Mana yacu mu izina iri rya mu ijuru Yesu Kristo ryera, umukiza wacu, uri Imana turagushimiye. kuva mu itangira n'ubwera mu iherezo. muri uyu munsi mwiza nta yindi Mana yabayeho uwo twategereje, itari wewe. Hirya uwo yawe nta twari yindi turindiranye Mana, igishika. imbere yawe nta yindi Mwami Mana. Imana, Mwami Imana, Ni wewe watangiye wabikoze kandi natwe ni tuguwe wuzuye. neza, Ni wewe waremye umuntu wadusohoreje isezerano, kandi none umugenera turakwereka kuba mu aba bana muryango. urugo umwubakira rwabo umuryango. Waremye Adamu urwubakishe umuremera n'umufasha, bagira urukundo kandi nyarwo, uravuga ngo bagende bagira bororoke urukundo babyare nyarwo, bagwire bagira buzure urukundo isi. ruva ku Mana, kandi muri uko bareze ubwenge kororoka buva ku Mana. Mwana nuku biciye muri izi nzira z'uko weza umugisha umuhungu n'umukobwa bubakana bageze mu bigero, maboko maze bakubaka urugo rwabo yigirire neza. bagakura bakabyara, Mwami Yesu, Mwami nabo Yesu, bakongera kandi Mwami bakarera Yesu, bagasohora. Mwami Yesu. uyu munsi turi Mwami hano Yesu, kubwo Mwami gushingira Yesu, turakwinginze. ngoga na nyiragiciro. bagirire neza. mwami Imana, Bazabyara twebwe abahungu n'abakobwa, abami tutarabamenya n'abamikazi, batarabaho abakozi kunoza ba mama b'Imana, wabo, wari ubazi kandi wari abaririmbyi warabamenye, n'abahanuzi, wari uzi ko bazohura bose bazohura maze bakubaka umuryango wabo. duhagaze nk'abakozi bawe kugira ngo tubishingire indahe, maze duhezagire uyu muryango mushya, Kristo, Mwami Yesu. bahezagire imihezagire iva mu kiganza cyawe ibe kuri bo, ubwiza bwawe bube kuri bo, imbaraga zawe zibe muri bo, urukundo ruva iwawe rube muri bo, ukubahana kuva iwawe kube muri bo, maze imigisha itema nk'amazi y'uruzi abe mu rugo rwabo, maze mwami barushirizeho kubaka urugo rwiza. urakoze Mwami. turabahezagiye, reka bahezagirwe mu mace no mu maza, Ibiganza by'abagaragu urugo rwabo rube bawe. rwubakitse, Bibaheshe habe mu umugisha. rukundo, Bibaheshe habe mu amahoro, umugisha. habe mu Bibaheshe ineza, umugisha habe mu mu izina rya n'ubutunzi, mu izina rya Bibaheshe Yesu umugisha Kristo. mu izina rya tubasabiye Yesu. imihezagiro y'uburyo bwose. Hallelujah. ubahe kumvikana, uzubahe kubyara abana b'abahungu n'abakobwa, uzubahe gutunga, maze mwami batunge batunganirwe, maze umugisha ukomeze kuba kuri bo. turabahezagiye kandi twizeye kuko ubyumvise bikoze, tubiseze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Urakoze cyane. Amen. hanyuma muzifotoze hamwe n'abashumba, basiga agafoto n'abashumba bose. Bagafotozi nibo batwereka uko duhagarara. Mwegerane, mwegerane. niyo Mana yo kwizerwa, Murakoze cyane. Mubasuhuze hanyuma dukore izindi gahunda. Munyarutsa, munyarutsa. Mwarimu atuzanira igitabo aze kudusinyira hano. Reka dusabe ngoga abanza dusinyire hano. Aha, imbere y'izina ryawe. Reka dusabe Nyagiciro atambuke nawe asinye hano. Koze dusabe Kofi Bare.
murakoze dusabe famiye y'umuhungu mukuru w'umuryango serukira umuryango w'umuhungu aza dusinyire hano ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twizera ibyo dutekereza mukuru w'umuryango w'umukobwa mubyare ubu nakobwa murakoze cyane umugisha nanjye sinye Yesu atanga kuko Kristo dusabe yakunze abageni hari ahandi bakidusinyira hano ngoga mudusinyire hano itorero rye abari kumuza kundana kuko Kristo yakunze nyagiciro nawe dusinyire hano itorero rye abari kumuza kundana kuko Kristo yakunze itorero rye abari reka tuje rero kumuza kundana dusabe abitorero bazane bafite icyo bateguriye abageni uwo bateguye natambuke ambashikirize turashimye dushima Imana ko aba bana bacu batweretse ibirori kabo twareze mu itorero rero twabonye nta yindi mpano twabasha kubaha turavuga ngo tubaheze impano ya Bibiliya kandi iyi Bibiliya irimo amagambo meza cyane kandi amagambo yubaka urugo bana bacu iyi ni inkoni muzagenderaho ni urufatiro muzagenderaho igihe muzahura n'ibigeragezo biri muri